tumazire garuka n'enteekaniza yaitu lundi omusomo ogwamanya enfumo zorunyoro rutooro na kyakwaire Abdul Majid Akiki omuhinda lwa Nyakabiito. Orufumo rwaitu turukutandika na rukiro kinu rukugamba aganukura nuwe agasaagya amakuru gaaru omucuwa amakuru nuwe agazimbya. Orufumo rwaitu orundi rukugamba airagura engunu ngutalya byokya amakuru gaarwo ekibiti kyesereka kandi hasobora kucuuka omwika hataroho muro. Orufumo rwaitu orundi orutukugendaho ainama nakoma ake tibamuseka amakuru gaaru ekintu kyawe obukiragara rundi kikagwa okikoma otayinamu kutiina ngu barakusekeera. Orufumo rwaitu orundi orukugamba aherere ekiswa atukura rundi atasobora kuherera ekisaaru okooga orume amakuru gaaru oboikara n'abantu abarungi naiwe bamurungi kandi oboikara n'ababi naiwe oyega engeso embi. Orufumo orundi orutukugenda akaana nibakayima oburo bwa harufu ngu abarwaire baliyo balifwa ndirya dora nankaiwa amakuru okugarukumanyisa abantu bakwatwa muno enkizi ebyokulya harufu ekirugamu obatabitunga bagenda nibatotoroma ongu babayimire na lwakiro kino kansabe Nyamuhanga abalinde okuhika ekiro kindi okututandikira.